Predstava daje prikaz dobrih i loših modela ponašanja, pokazujući da nasilje samo proizvodi još više nasilja, a da je jedino pravo rješenje dobra komunikacija. Predstavu prožima ismevanja reality programa i splavova, kritika objavljivanja privatnih i nasilnih sadržaja na društvenim mrežama i kritika estradizacije, koja se mladima nudi putem medija. Mi uglavnom kroz formu umetnosti, iskustva i nauke ta tri momenta sublimiramo i tako prilazimo mladima i mislim da imamo ogroman učinak. Ovaj program je izveden pa negde možda oko 180 puta širom Republike Srbije. Malo smo nešto gostovali u gradu Herceg Novom, u Crnoj Gori. Nakon predstave koju su izveli Milena Nikolić, Ivan Jevtović i Dejan Jajčanin, sa srednjoškolcima je o vršnjačkom nasilju i njegovim uzrocima i posljedicama razgovarao profesor Žarko Trebješanin, koji je istakao da za nasilje ne postoji opravdanje i da je nedopustivo u bilo kom obliku. Ono što smo mi hteli da postignemo jeste da se pokaže kuda vodi taj put nasilja, da je to zapravo jedna stramputica koja čoveka samo može da odvede u zlo i u kajanje, ali od tog kajanja nema mnogo pomoći. Znači, potrebno je da svi mi se potrudimo da na vreme shvatimo i da sprečimo nasilje. Dakle, prevencija nasilja je ono što je osnovno, da se izgrade neke sasvim drugačije vrednosti, umesto ovih koje imamo naopake vrednosti, nažalost, u našem društvu. Dakle, da jednostavno vršnjaci shvate svog druga kao ličnost, kao neko koja treba poštovati i da se saosećaju sa žrtvama i da mogu da uvek nađu neki način da priskoče u pomoć, ali naravno na jedan nenasilan način. To je, mislim, ono što je osnovno. Predstava je uz podršku Ministarstva prosvete premijerno izvedena pre 3 godine, a predstavlja pokušaj da se kroz dramski prikaz i lični angažman đaci edukuju o štetnosti i mogućim posljedicama vršnjačkog nasilja. Radili smo sa skandinavskim autorima nekoliko tih predstava edukativnog teatra i shodno tom iskustvu ja sam pretpostavio da će posle predstave, pošto sa nama neizmenično posle predstave idu profesor Ratko Božović ili profesor Žarko Trebješanin, da će deca, odnosno auditorijum, imati prema tom delu kao da im ne odgovara da to bude sad predavanje. I onda sam predložio kolegama da probamo da našim prisustvom produžimo tu pažnju i da to učinimo atraktivnije, pogotovo sa tim trećim delom, što je praktično obogatilo i napravilo celu stvar pravim. Na sličan način ova ekipa je obrađivala i temu prevencije narkomanije, a Jevtović kaže da se model dramske forme odlično pokazao i u pokušaju da se zainteresuju đaci za čitanje školske lektire, gde bi se nakon predstave razgovaralo o događajima i likovima.